Ke ya le dumedisa bohle hae hoseng ha letsatsi lena motshehareng ona re le letsatsing la 138 re le lockdownong mo kgweding ena ya August e leng di 9 e le letsatsi la basadi mme ke tla ho lona ke tlisa molaetsa ho basadi bohle ba clustera ena ya SJD Theku ka hara Bloemfontein Second, empa ke tlisa molaetsa hape ho basadi bohle ba tla beng ba mametse molaetsa ona. Me ke le dumedisa lebitso le matla la morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Ha re rapeleng. Modimo wa rona, modimo matla ohle, re tla ho wena modimo wa rona hoseng ha letsatsi lena mo motshehareng ona modimo wa rona. Re ho rapela re ho mema ho rokene ka hara rona modimo wa rona letsatsi lena la Sabatha, letsatsi la kobamelo. Me ke tla jalo modimo mo ntle wa lehodimo ke tlisa molaetsa ho basadi bohle modimo matla ohle. Me re mema boteng ba hao, re mema matla a hao hore be wena o re tsamaisa modimo wa rona. Lebitso le matla la morena le mopholosi wa rona le Jesu Kriste. Amen. Sa pele ke rata ho fetisa mantswe a teboho le tshehetso e ileng ya bonahala ka nako eo lelapa la ka le neng le le ka hare ho challenges and during the difficult times le la bonahala le re tshehetsa ka dithapelo, le re tshehetsa ka tsohle tseo re neng re di hloka, mme re tlisa mantswe a teboho. Mme ke eme mona mo pele ha lona mo tshokolohong ya letsatsi lena ho tlisa molaetsa ho basadi bohle, empa haholo le basadi ba clustera ena SJD Theku ka hara Bloemfontein. Ke eme ho ananela le ho leboha seo basadi e leng sona maphelong a rona ka hare ho kereke, mo setjhabeng, mo malapeng, mo ba phelang mo teng. Re bona basadi e le batho ba bohlokwa haholo. We celebrate the gift, the contributions and the value you present in the life of the church. You are wonderfully and gracefully created by the potter's hand, and therefore no one has entitlement on you. Le mosebetsi wa matsoho a modimo, re leboha modimo ka lona hobane le apesitswe ka matla le seriti. Botle ba dintho tsohle bo fumaneha matleng a lona, mme matla a lona ke lerato leo le le tshwereng ka hare ho dipelo tsa rona. Re leboha modimo ka lona le ha maemo a lefatshe leo re phelang ho lona a ka ba jwang, a le sotla, a le utlwisa bohloko. Value yourselves and fight for what you believe in. You gave birth to the world, the same world that is tearing you apart. Broken as you are, you continue to walk with the world on your shoulder and make it to look like a pair of wings. Re leboha modimo ka lona. Dikereke tsa rona di eme ka lebaka la lona, ka lebaka hore membership tsa rona majority ke lona basadi, mme seo se bolela hore di eme tjena ke ka lebaka la lona due to your contributions tseo le di etsang ka hare ho kereke. Mme re leboha modimo ka seo le leng sona. Re leboha modimo mo maemong ao re iphitlhelang re le ka hara ona ka lebaka la lona. We as men in a cluster would like to take this opportunity to distance ourselves from the abuse, the raping and the killing of women by wolves disguising as men. We condemn this barbaric act. We call upon all men to join our hearts and minds together and say no to abuse of women. We promise that beyond this month, we will continue to acknowledge and celebrate women. We thank God for giving the world
such a gift in women. Re leboha Modimo ka lona hobane le matla a rona, le matla mo bophelong bo re phelang mo ho bona. Re bona basadi ba nka karolo mo dinthong tsohle tsa bophelo, mme ha ke rata fela hore ho ananela sena ha o ka sheba tsela eo basadi ba phelang ka yona in a rural areas and sometimes in the townships. O fumane mosadi a pepile ngwana ka mokwatleng, at the same time a etsa washing, at the same time ka kitchening a beile dipitsa. Mme seo re a se ananela and say ha ene e se ka lona jwalo ka basadi re ka be re se seo re leng sona, mme re leboha Modimo ka lona. Thapelo ya rona ke hore Modimo a ka re bolokela lona, a le matlafatsa, a le tisa, a le tshehetsa hore at the end of the day re be re iphitlhela re phela ha mmoho le lona, because you are our companions jwalo ka basadi. Re a le hloka, re ananela boteng ba lona, we acknowledge dintho tsohle tseo le di etsang haholo ka hare ho bophelo ba kereke. Wa thinta bafazi, wa thinti mbokoto, mme re a leboha. Re le eleletsa letsatsi le le monate, re le eleletsa kgwedi e monate ya basadi, mme re le tiisetsa hore re le kereke, re le cluster ena ya SJ, re tla le tshehetsa, re tla ema le lona, re tla le boloka ka dinako tsohle jwalo ka basadi. Modimo a le etse hantle, a re rapeleng, re atametseng basadi pela trone ya mohau wa lehodimo. Modimo ntate mora le moya o halalelang, re atamela pela hao Modimo wa rona mo letsatsing lena leo ka lona Modimo wa rona re ananelang basadi ntata matla ohle. Re ananela Modimo wa rona mesebetsi eo ba e etsang ka hare ho kereke, re ananela Modimo wa rona mesebetsi eo ba e etsang maphelong a rona, re ananela Modimo wa rona seo ba leng sona ka hare ho maphelo a rona. Ba bang ba rona Modimo matla ohle re ka be re sa ema mona ha nna e se Modimo wa rona ka matla le support eo re fumaneng ho basadi. Re atametsa Modimo wa rona basadi mo dikerekeng, mo makeisheneng, mo ba phelang teng letsatsi le letsatsi, hore ba sireletse ho ba bolotsana, ho ba boloke ho mma ba satane. Ba tlatse Modimo wa rona ka mohau wa hao wa lehodimo, ba kgothatso ba thusa bohloking ba bona, o ba nehe mamello boimeng bo ba bojere le katleho hare ya ditsietsi. Mme re kopa tsena Modimo wa rona le tse dingwe ka lebaka la morena wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. A re amoheleng tshwaro a jaanong, tshwaro ya morena wa rona Jesu Kriste, lerato la Modimo, kabelano le matshediso yo halalelang di nne le basadi bohle, di ba boloke ho fihlella Modimo wa rona Kriste a boa hape. Lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste. Amen.